Damir Krznar, čestitke za zmago v šumi pri Aluminiju s 3-1. Kako pomembna je bila ta zmaga in z vidika pošiljanja oziroma da se pošlje sporočilo konkurenci. Prvič v sezoni je prednost +10 in hkrati tudi, da ima ta ekipa dovolj karakterja, da na tako zahtevnem gostovanju pokaže vso svojo kvaliteto. Sasvim se slažem, zaista čestitke, velike čestitke ekipi na teškom terenu i na teškom gostovanju. Definitivno Aluminij, isto tako čestitke Aluminiju, momčad koja jako dobro limitira kvalitete protivnika, uvijek su dobro koncentrirani u tom defanzivnom bloku, jednostavno ne daju vam puno opcija, tako da je jako bitno bilo danas ovdje doći do 3 boda na bilo koji način. Mi smo to odradili na solidan način, definitivno. Aluminij je momčad koja nam je već ukrala pod navodnicima 5 bodova, ne ukrala nego zasluženo osvojila ona, tako da i to je još bio jedan dodatni motiv, a i ovo što ste rekli, stvarati tu nekakvu zalihu, gaziti dalje, skupljati bodove. Jesmo prvo koncentrirani definitivno na sebe i radi sebe, ali sigurno da i ta razlika na tablici će nam dobro doći, ta nekakva zaliha, odnosno da jednostavno svi drugi su nam na jednoj većoj distanci. Komotnije ti je možda i lakše raditi, mada mi smo sebi sami najbolji suigrači i najbolji protivnici, sami sebe moramo tjerati na više bolje, onda je to pravi put. Kako pomembno je za trenerja, ko vidi, da ko nekdo zmanjka, ko pride do poškodbe, v tem primeru Edmilson, pride njegova zamenjava in pokaže, da si več kot zasluži svoje mjesto u ekipi. Da, to je veliko veselje, to je zaista veliki zalog za sutra, jer ostali smo samo na Bajdeju, on je fantastično izreagirao, iskoristio tu priliku koja mu se pruži i to je ono što šaljem poruku uvijek svakome igraču, u svakom trenutku nema opuštanja, moraš biti spreman, da li si opcija broj 1 ili opcija broj 30, jer nikad ne znaš kada će tvojih 5 minuta doći, a za tih 5 minuta moraš raditi kroz tjedan, kroz mjesec, kroz cijelu polusezonu ponekad, da bi onda tu šansu zgrabio i radi sebe i radi momčadi, jer na kraju krajeva celje je iznad svega. Prihaja zadnji tekmovalni teden v koledarskem letu 2023, specifičen teden, tekma in 2/3, če se nekoliko pošalimo, kako se pripravljati najprej na to zares specifično tekmo proti Kopru, ki bo trajala 15 in na to še 45 minut. Je sigurno jedan mali izazov i za nas, za stožer kao pripremu utakmice. Svaki detalj će tu biti bitan, čak i samo zagrijavanje pred utakmicu koje se isto tako mora promijeniti s obzirom da ste unutra samo 15 minuta, znači tu već morate ući praktički na nekakvom maksimalnom energetskom podražaju. Isto tako jedna specifičnost, to ne moraš, ali bilo bi dobro da počinješ sa istom 11-oricom, jer inače gubiš igrača u zapisniku, tako i da to je još jedan izazov, ali imamo dovoljno dana da nešto smislimo, nadam se da se nećemo prekombinirati.